Da vam se zahvalim što ste u ovom broju prisutni u muzeju i što ste nam pružili čast da nas dočekate. S obzirom i na izdvojenost objekta i na 31. avgust i na virus i na sve drugo, zaista i u moje i u ime mojih kolega sam vam zahvalan. Mi ćemo danas progovoriti o knjigama koje je naš institut u protekloj godini ili protekle 2 godine objavio. To je samo deo knjiga koji se bavi uglavnom Drugi svjetski ratom 1941. godinama, akterima iz tog vremena. Pored mene, da vas upoznam, su kolega Milutin Živković, kolega Nebojša Stambolija, kolega Boris Tomanić i kolega Rade Ristanović. Svako od njih je poneo jednu od tu svoju najnoviju knjigu i oni će vam govoriti o njima. Dakle, kolega Živković je ekspert za područje Stare Raške, Sandžaka, da kažem, i te oblasti. Tu je njegova dvotomna monografija. Kolega Stambolija je priredio, upravo danas je stigla iz štampe ova knjiga o generalu Nediću, iz pera Jovana Trišića, prvog komandanta žandarmerije pod okupacijom. Kolega Boris Tomanić je čak, može se reći, zavičan istoričar, on se bavio ovim krajem u Drugom svjetskom ratu, to je ta njegova monografija. I kolega Rade Ristanović se bavio beogradskim ravnogorcima i jednom potpuno nepoznatom temom do ovog njegovog bavljenja, ili malo poznatom temom, organizacijom ravnogorskog pokreta u Beogradu. I ta knjiga je, reklo bi se, ove godine postala pravi hit. Mi ćemo ići u drugo izdanje. Privukla je zaista veliku pažnju čitalačke publike, da prvo kažem. Znači, čitaoci su veoma pozitivno reagovali. I konačno, tu sam ja sa ovom knjigom Srbija 1941. godine, u kojoj sam pokušao da 70 godina posle, 80 godina posle, oslikam tu godinu koja je bila tragična po svim svojim parametrima za srpski narod. Sad, neobične okolnosti, to mi je palo sad na pamet, da mi danas, u stvari smo se skupili večeras na 80 godina od napada ustaničkih snaga na Loznicu. To je jedan dan koji u stvari najbolje oslikava ustanički, to nekako zajedništvo koje je postalo 1941. godine, a na jučerašnji dan, pre 80 godina, general Nedić je preuzeo, reklo bi se, rukovođenje srpskom vladom pod okupacijom. Ono što je neobično je da i pored nekih naših kontakata sa najvišim ličnostima u državi, nismo naišli na sluh da se ovi dani obeleže na adekvatan način. Imamo priliku čak da smo ove godine videli da se obeležava najneverovatniji mogući dan, 4. jul, dan borca, što je neverovatno, i da je propuštena, recimo, prilika da se današnji dan proslavi kao dan eventualnog izmirenja Srba i prevazilaženja ove ratne podele iz 1941. godine. Ono što je zanimljivo je da i, dakle, propuštena je ta šansa da se ta priča na neki način zatvori, bar 80 godina posle. I ono što mene ubeđuje i svakodnevni rad i susret sa ljudima, da mi danas živimo u podelama koje su tada položene. Dakle, ljudi se i danas još uvijek dele na da kažem, četnike i partizane, dakle da sve ove podele iz kasnijeg vremena nekako nisu toliko žive kao što su bile ove podele iz rata 1941. do 1944. u Srbiji, u okupiranoj Srbiji. To je nešto što zaista zabrinjava, kao da istorija na ovom prostoru ne ide, nego stoji sve vreme, dakle stoji na tim podelama iz tog vremena i prosto historiografija kojoj mi pripadamo kao da još uvek ne dobacuje do čitalaca, zato što kod nas ljudi imaju u suštini nepoverenje prema historiografiji, zato što je ona u vremenu socijalizma bila sluškinja politike, bila pre svega deo političke nauke, koja je opravdavala tadašnji režim. I ljudi su često suprotstavili svoje lično iskustvo ili ono što su čuli u porodici u odnosu na zvaničnu historiografiju, ili su radije čitali 80. godina poeziju Ljubomira Simovića ili romane Dobrice Ćosića, Vuka Draškovića i drugih, pa su tu nekako pokušavali, ili Danka Popovića, u čijem smo ovde zavičaju, i tu pokušavali da odgonetnu šta se desilo u Srbiji 1941. do 1945. godine. Tako da, u principu, historiografija još uvek gubi bitku sa tim načinom posmatranja istorije. Ono što je takođe ne ide na ruku našoj nauci je to da današnje generacije sve manje i manje čitaju. Dakle, ja imam decu studente i znam kako malo čitaju. Prosto ne mogu da verujem da polažu ispite sa toliko malo pročitanih knjiga, ali eto, tako je vreme. Dakle, današnja publika traži odgovore u stilu da, ne. Znači, kako je bilo, koji je kontekst bio, šta su ti ljudi mislili, koje su to teškoće tog vremena, retko ko da uzme u obzir. Pa čak i
Mene, recimo, da kada sam pisao u knjigu Srbija 41. zimus, mene inspirisala prošla godina. Mi smo prošle godine imali takođe jedno vanredno stanje, pa još uvek traje na neki način. Imali smo policijski čas, imali smo žrtve, imali smo tu neizvesnost, pa čak i takvo vreme kod nekih kritičara, recimo Nedićevog režima ili Mihajlovića, generala Mihajlovića, njegov pokret otpora, nije dovelo do promena u razmišljanju, jer su neke realne okolnosti u kojima živimo mogle da utiču na njih da nekako realnije sagledavaju aktere iz prošlosti. Čak se ni to nije desilo. Dakle, i dalje smo ostali u domenu podela, u domenu simplifikovanog posmatranja istorije. Mi pokušavamo, dakle, kroz ovaj naš rad da učinimo da tu istoriju na neki način problematizujemo, da taj naš čitaoc koji se izbori sa tom našom knjigom izađe, ako ne sa odgovorima, onda makar sa adekvatnim pitanjima i da razume to jedno vreme, da razume te aktere. Jedna stvar je govoriti 2021. godine, a druga je stvar živeti 41. godine i suprotstaviti se svaki dan i sa okupacijom, i sa ustanicima, i sa protivnicima jedne ili druge boje, i sa iskušenjima, ne znam, od nemačkog bombardovanja, savezničkog bombardovanja, dolaska od sovjetske armije. Znači, svaki dan je mogao da bude poslednji, mogao da bude pogibeljan, i u takvom vremenu trebalo je prosto preživeti. To preživljavanje i sve te dileme su na neki način još uvek tema nepresušna za nas koji se bavimo istorijom, i otud ovaj broj knjiga ispred vas, samo iz ove godine. Ja lično u toj svojoj knjizi Srbija 41. ovde ispred vas sam pokušao da pogledam tu godinu u celini. Dakle, mi 41. godinu uglavnom smo posmatrali do aprilskog rata i sloma Kraljevine Jugoslavije i posle. Ja sam pokušao da bez fusnota, nego kao u maniru ovih romanopisaca, na neki način protumačim tu godinu od 1. januara do 31. decembra, baš kao da sam bio u toj godini. Znači, da pokažem na sva ta iskušenja i da pokažem da su svi ti izbori na neki način bili jednako teški. Dakle, koji god bio izbor te godine, verovatno je nosio žrtve, samo pitanje kolike i kakve. Dakle, podsjećat ću vas samo ukratko, te 41. godine, dakle, Jugoslavija je pristupila Trojnom paktu, posle je u jednom vremenu od nekih 36 do 40 časova promenila stranu, odbacila puč, onda se desio 6. april, napad na Kraljevinu Jugoslaviju, veoma tragično i dramatično bombardovanje Beograda, prodor nemačkih snaga na jug, i ono što ja to smatram veoma bitnim elementom u posmatranju te godine, a to da je naša vlada, kralj, pre svega vlada zajedno, odnosno i pre njega, da su napustili zemlju u toku borbenih dejstava, u toku ratnih operacija i otišli saveznicima Srednji istok, ostavljajući srpski narod samom sebi i da se snalazi u vremenu okupacije i u vremenu neizvesnog ponašanja okupatora, rasparčane države i pojave kvistiške države, nezavisne države Hrvatske. Sve to je na neki način uticalo da ta iskušenja budu dramatična. Dakle, ti ljudi koji su izvrli 27. marta, odnosno vojni puč, smenili tu vladu koja je potpisivala Trojni pakt, doveli mladog, još uvek nepolnoletnog kralja Petra na vlast, a onda pobili posle svega 20 dana, na neki način je jedna od mojih najvećih utisaka te godine. Drugi utisak je taj nesrećni komunistički ustanak koji je započeo krajem juna 1941. godine, i mi imamo jednu priču danas koja je u stvari priča koja je generisana u vremenu posle kraja rata, posebno posle vremena obračuna Tita i Staljina, dakle posle 1948. godine, kada je Titova partija i njegova klika, kada su forsirali taj samostalni, dakle, put u socijalizam, pa tako su posmatrali i Drugi svjetski rat. Dakle, taj komunistički ustanak koji je usledio posle izlaska na teren, a uslovljeno napadom Trećeg rajha na Sovjetski savez, je bio sve samo ne narodno-oslobodilačka borba, kako su oni posle proklamovali, nego to je bilo jedno prosto ustaničko preduzeće da se izvrši smena vlasti, da se uklone svi oni koji su smatrani za narodne i neprijatelje partije i da se na taj način kroz građanski rat koji je bio imanentan komunističkom uređenju
izvrši, dakle, ta transformacija, odnosno vlasti u toku okupacije. Često se general Nedić, koji je, dakle, preuzeo vlast na jučerašnji dan pre 80 godina, optužuje za kolaboraciju. Ja vas pitam sad ovde, kako posmatrati te komuniste iz Komunističke partije Jugoslavije, čija je centrala u Moskvi, koji ne nose na glavi nikakve zvanične simbole ove države, dakle, nose ni srpske, ni jugoslovenske oznake. Rade po direktivama koje dolaze iz Moskve, dakle, iz strane države. Proklamuju borbu radi, kako bi se reklo, olakšavanja strategijske situacije na istočnom frontu, dakle, ne radi događaja koji su vezani za ovo područje. Oni ne komuniciraju sa jugoslovenskom vladom, dakle, oni nisu na jedan način vezani za jugoslovenski kontekst, to je ilegalna stranka koja je bila, dakle, u Kraljevini Jugoslaviji, dakle, odjednom se ona pojavljuje kao neko ko vodi oružani ustanak i na sve njihove oružane akcije koje će uslediti tokom leta 1941. godine, Nemci odgovaraju drastičnim represalijama. Represalije su u stvari jedna od bitnih stvari za razumevanje 1941. godine, jer kada se pojavi ravnogorski pokret otpora i kada oni zajedno krenu u ta ustanička preduzeća, da tako kažem, od Loznice na današnji dan, pa preko Čačka, preko opsade Valjeva, Kruševca, Kraljeva, zauzeća Užica, Gornjeg Milanovca i drugih mesta. Dakle, Nemci, pošto su imali malo adekvatnih snaga u početku, dok nisu došle snage sa drugih frontova da pojačaju snage u Srbiji, primenjuju represalije, dakle, primenjuju te kvote 1 ubijeni nemački vojnik, 100 streljanih Srba ili ti za jednog ranjenog 50. I sad kad vidite ta masovna streljanja koje započinju u Mačvi, pa se dešavaju na drugim mestima po Šumadiji, pa kada dese u Kraljevu i Čačku, onda se prosto zapitate, kao što se i pukovnik Mihajlović, koji je bio na čelu ovog drugog pokreta otpora, koji je, dakle, komunicirao sa vladom u izbeglištvu, onda morate se zapitate da li je taj ustanički pokret vredan tolikih žrtava i, dakle, u tom trenutku dolazi do prvih sukoba i, naravno, građanskog rata. Ja sam pokušao tu da objasnim da komunistička historiografija, odnosno prokomunistička, propartizanska, ova prethodna historiografija često gledala da kaže ko je prvi pucao, pa prvi su pucali ovi, pa su ovi. Pa ovi prvi što su prvi pucali, oni su krivi za rat. U stvari, građanski rat je imanentan, kao što sam rekao, komunističkoj ideologiji, jer samo kroz građanski rat i klasnu borbu se moglo doći do vlasti, bar u percepciji komunista, tako da su oni samo čekali prosto trenutak u kome će započeti tu oružanu borbu i tako se i desilo. Kada Nemci onda krenu u ofanzivu, dakle, raspraće se i ta takozvana Užička republika, ali će se i Mihajlovićevo središte na Ravnoj gori brzo rasuti pod udarom nemačke ofanzive. I konačno tu je jedan, dakle, treći akter koga sam pomenuo, to je general Nedić, dakle, njegova vlada formirana je jučerašnji dan pre 80 godina, srpska vlada koja je bila sve samo ne vlada, dakle, ona je imala elemente vlade, a opet je imala i nemačkog tutora tutore po koji svim pitanjima su rukovodili tom vladom. Imate nju kao prosto jedan od činilaca u Srbiji, okupiraju Srbiji. Dakle, Nemci ne žele da se bave ni jednim drugim pitanjem, osim vojnim pitanjima i osim osiguranja komunikacija Beograd-Zagreb ili Beograd-Jug, Atina, Sofija i tako dalje. Dakle, oni se uglavnom oslanjaju na civilne organe iz Srbije koje će se baviti, dakle, civilnim poslovima i u tom kontekstu treba takođe posmatrati srpsku vladu. Naravno, i njena obaveza je bila da, koristeći domaće snage, učestvuje u slamanju ustanka, što ona je to i čini. Tako da taj građanski rat, ako ga tako nazovemo, on ima 3 dimenzije, koje, dakle, ima i Nedićevu vladu, i njene organe, ima i ravnogorske snage, koje su vezane za jugoslovensku vladu koja je na Srednjem istoku, i imate ove partizane koji su opet jedna vojna organizacija Komunističke partije Jugoslavije vezana za Moskvu. Dakle, u tom krvavom trostranom građanskom ratu koji izbija 1941. godine nastaće sve ove kasnije podele koje možda i danas osjećamo. Ono što sam ja takođe hteo ovde da ukažem da u ranijim periodima generalu Nediću je često prepisivano kolaboracija, kvislištvo, saradnja sa okupatorom i tako dalje. Međutim, u proteklih možda 25 godina, negde od pojave knjige
jednog američkog zubara, a uglednog u stvari jevrejskog lobiste Filipa Koena, čini mi se da se zove, gde kaže Srbijin tajni rat ili tako nešto. Tu po prvi put je položena slika o Nediću i Nedićevoj vladi kao neke koji su asistirali u holokaustu i borbi protiv Jevreja. Svi podaci iz tog vremena govore da u stvari jevrejsko pitanje je bilo isključivo vezano za nemačke organe i to ne za vojne organe nego za organe službe bezbednosti, a sve ove naknadne optužbe koje idu prema Nediću i prema srpskom narodu kao da su posledica rata 90. godina, kao da su posledica tih stereotipa koji su lansirane prema Srbima još u toku rata u Bosni i mi danas živimo na jednoj opasnoj, reklo bi se, oštrici noža gde bilo koja, kao što smo videli ovaj slučaj u Republici Srpskoj, da vi sad ne možete slobodno da govorite o tome što se desilo od 92. do 95. a pogotovo 95. neću da govorim o kom događaju, vi danas možete da takođe da očekujete da sutra dan neko kaže Srbija je učestvovala u holokaustu i to ne može da se poriče, što je nije nemoguće. Dakle, sad ja sam pokušao ovde da pokažem da Nedićeva vlada, srpska vlada, nema nikakve veze sa tim pitanjem i da na taj način odbacim tu optužbu koja je nova i koja je veoma opasna po pogled na srpsku istoriju u toku 20. veka. I sad već vidim da sam na oko 15 minuta, moje kolege su takođe ovde sa mnom. Završit ću samo da je Srbija 1941. godine bila, dakle i Kraljevina Jugoslavija kao nekakva veća Srbija, ja volim da je ta naša Kraljevina Jugoslavija nekakva velika Srbija na inat svima onima koji to tako ne misle, iako je to bila dakle jedna pogrešna zabluda od države, ali Bože moj, i naš kralj je zbog toga i platio svojom glavom, referiram baš na neki naš razgovor od pre tribine. Dakle, i Kraljevina Jugoslavija i Srbija u njoj su 1941. godinu dočekale u stvari u jednom nepripremljenom stanju sa političkim elitama koje su vrlo lako odbacile narod koji je stao iza njih i doveo ih na vlast, kao što se to desilo 27. marta, a da u toku same okupacije i toku samog rata na, reklo bi se, vrlo lak način su prihvatili jednu stranu ideologiju. U 1941. ne, ali već tokom godina kasnije da, kao jednu novu modu koja će se u stvari na kraju pokazati u svom najnegativnijem smislu kada prođe 50 godina i kada se Jugoslavija raspade 1991. godine u novom krvavom referendumu u Jugoslaviji, vidjet ćemo da je u stvari ta ideologija koja je položena u 1941. godine, koja je tada počela da polako da zacari među našim narodom, pogotovo kod naše braće van Srbije, da je dovela Srbiju i srpski narod u stvari u jednu nezavidnu situaciju, da je možda čitav 20. vek propuštena šansa i mi smo danas na onom mestu otprilike kao i naši čukundedovi 1912. godine, a u tome 1941. godina ima veoma značajnu ulogu. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. A sad moj kolega Nebojša Stamboli. Hvala Bojane. Dakle, meni je pripao zadatak najprej da vas pozdravim sve, da moje drage Aranđelovčane. Ja ovde dolazim vrlo često, možda svake godine, tako da se već osjećam kao domaći. Ali ne kaže nikad pravilno Aranđelovac. Dobro, naučit ću posle 19. puta. Dakle, ja ću nešto reći o ovoj knjizi koja je danas izašla iz štampe. Knjiga se zove O Milanu Nediću. Ta knjiga je napisana u emigraciji u Sjedinjenim Američkim Državama. 1960. godine prvi put je tada objavljena. Pošto je u našoj zemlji došlo vrlo malo primjeraka i danas tek jedan ili dva primjerka ovdje su moguća da se konsultuju u saradnji i uz dogovor sa njegovim unukom koji se također zove Jovan Trišić. Mi smo odlučili da ovu knjigu reizdamo i uz neki naučni aparat i uvodnu studiju da je prikažemo i našim čitaocima u malo većem obimu i izdanju. Dakle, Jovan Trišić je bio jedna vrlo interesantna ličnost. On je rođen u Dalmaciji 1893. u svešteničkoj porodici i već kao gimnazijalac opijen rodoljubivim i patriotskim motivima, kada je čuo da je izbio Balkanski rat, on je prijavio se kao dobrovoljac u Crnogorsku vojsku i prvi Balkanski rat je proveo kao 14-godišnjak, 15-godišnjak u Crnogorskoj vojsci. Nakon toga je u Balkanskom drugom ratu učestvovao također na strani srpske vojske i onda je odlučio da upiše Vojnu akademiju. Tu mu se sada
jedna prepreka pred njim stvorila, pošto nije bio državljan Kraljevine Srbije, on nije bio u mogućnosti da upiše, međutim, jedan od industrijalac mu je izašao u susret, posinio ga i tako on uspio da upiše. I upisao je, dakle, Vojnu akademiju u Beogradu u 46. klasi čuvenoj. Ta klasa je tek što je započela svoje školovanje, ona je zbog izbijanja Prvog svjetskog rata bila prisiljena da ga prekine i da se aktivira. Jovan Trišić je kao jedan mlad potporučnik tad učestvovao u borbama u dobrovoljačkom odredu Vojina Popovića, takozvanog Vojvode Vuka, i prošao je nakon povlačenja iz Srbije i povlačenja preko Albanije zaista jedan od onih teških puteva kojim su svi naši vojnici išli tada. On je u ovom svom delu koje ja ovdje predstavljam, nekoliko izvoda ima iz njegovog ratnog dnevnika, koji ovdje nije u celini objavljen, ali je objavljen u izdanju Društva istoričara Srbije pre 4 ili 5 godina. U tom svom ratnom dnevniku on je čak i prisustvovao trenutku kada je Vojin Popović stradao i on je to detaljno opisao. Dakle, Jovan Trišić je nakon Prvog svjetskog rata stupio u žandarmerijsku službu kao mlad oficir i kao žandarmerijski oficir on je najpre službovao u Savskom području, dakle u Petrinji. Kasnije on odlazi i kao žandarmerijski oficir služi i u Sarajevu, služi i na Cetinju, da bi završio tu žandarmerijsku službu kao komandant najviše jedinice žandarmerijske tadašnje, žandarmerijskog puka u Skoplju, dakle Vardarske Banovine. U aprilskom ratu on je ostavio jedno svjedočanstvo koje je dosta kod nas citirano i koje je objavljeno u emigraciji o prvim danima rata u Južnoj Srbiji. To svjedočanstvo je bazirano baš na njegovom ratnom dnevniku koji je vodio za vreme aprilskog rata. Također ovdje ja navodim neke izvode iz tog njegovog svjedočanstva o aprilskom ratu, koje je također objavljeno u ovoj knjizi koju sam već spomenuo, koje je izdato pre nekoliko godina. Pukovnik Trišić je nakon aprilskog rata došao baš u Beograd, gdje je stupio u službu i njemu se tada pojavila mogućnost da postane komandant žandarmerije u toj teritoriji pod kontrolom vojno-upravnog komandanta Srbije, dakle pod tom teritorijom koja jedina nije bila raspačana od okupatora i nezavisne države Hrvatske. I on je, kada je čuo za tu mogućnost, stupio u kontakt sa pokretom koji se formira na Ravnoj Gori, sa pokretom pukovnika Dragoljuba Mihajlovića, i na njihov nagovor on se prihvata te službe da bi mogao pokretu tako bolje da služi. Dakle, on od ovog početka, od trenutka kada postaje vršilac dužnosti komandanta žandarmerije u tadašnjoj Srbiji koja je pod okupacijom i koja ima tu domaću jednu upravu, komesarsku upravu pod rukovodstvom Milana Ćimovića, ali koja nema nikakve još manje ingerencije nego što je kasnije imala Nedićeva vlada. Dakle, on postaje komandant te vršilac dužnosti komandanta žandarmerije i on je od tog trenutka prvoga čim je stupio na tu funkciju, on je prikriveni saradnik ravnogorskog pokreta Dragoljuba Mihajlovića. Sa te dužnosti on je ostavio nekoliko ovdje interesantnih anegdota i jedna od tih situacija je bila kada je avgusta 1941. dolazio pa na Bukulji pregovarao sa generalom Ljubom Novakovićem koji je tada tu bio imao štab. Dakle, on je zbog tog svog delovanja kao prikriveni saradnik pokreta Mihajlovića, on je novembra 1941. od strane Nemaca, od Gestapoa otkriven i uhapšen, iako je bilo predviđeno njegovo streljanje. Bio je u zatvoru na Banjici, bio je u zatvoru okružnog suda u Beogradu. Uspjeli su iz ove domaće uprave Nedićeve da mu spasu život i da on je otišao marta 1942. u zarobljeništvo. Njegov put nakon završetka rata je bio interesantan jer on je smatrao da i prijavio se u početku za povratak u zemlju. Međutim, supruga mu je javila da se nalazi, da je u politici u decembru 1944. njegovo ime izašlo na listi ratnih zločinaca, znači onih koji bi bili suđeni da su došli. On je smatrao da nije kriv jer je od početka pripadao pokretu otpora zbog čega je stradao. Međutim, ipak nije hteo da ni svoj život, a ni život svoje porodice dovodi u pitanje, pa je odlučio se da ostane u migraciji.
nakon nekoliko godina putucnja po zarobljeničkim logorima, prvi zarobljeničkim, nego to logorima tih srpskih interniraca po Nemačkoj, on je 1951. dobio vizu i otišao u Sjedinjene Američke Države. Tamo je, radeći svakakve poslove, na kraju završio za sveštenika i on je kao sveštenik u crkvama u Galvestonu, na kraju je završio u Jacksonu, u crkvi Svetog Save, on je tamo preminuo 1974. Ova knjiga je nastala, ima 2 dela, i nastala je kao njegov odgovor, polemički odgovor na knjigu Petra Martinovića Bajice. Petar Martinović Bajica je izdao knjigu također koju zove Milan Nedić i ta knjiga je, on je bio inače jedan od komandanata, major Srpske državne straže i jedan od komandanata u Južnoj Srbiji i on je tu knjigu napisao u vrlo pohvalnom, čak i malo veličajućem stilu, previše o Milanu Nediću. Trišić ovde nastupa sa pozicija jednog čistog Ravnogorca i on Nedića smatra izdajnikom i u toj knjizi, u ovoj svojoj knjizi, on polemiše sa Petrom Martinovićem Bajicom, navodeći zbog čega on to smatra. Drugi deo knjige se naziva Komunističke neistine na suđenju Draži Mihajloviću i on tu polemiše sa stenografskim beleškama koje su 1946. nakon suđenja generalu Mihajloviću izdate ovde u Beogradu. On je nekako došao do tih stenografskih beleški i on polemiše sa i sudijama i tužiocem, navodeći neke nonsense koji su na tom suđenju se dešavali i navodeći da to suđenje nije imalo nikakvu sudsku potrebu da bilo kakvu krivicu dokaže ili ne dokaže, nego da je imalo isključivo propagandnu ulogu, što i jeste bilo to suđenje. Dakle, ova 2 dela on je objavio u knjizi koja se zove samo o Milanu Nediću. Dakle, pretpostavljam da je ovaj drugi deo dodao naknadno i inače on je taj drugi deo o komunističke neistine na suđenju Draži Mihajloviću objavio imigraciju nekoliko nastavaka u časopisu Amerikanski Srbobran. Dakle, ova knjiga je interesantna po mom mišljenju jer je Jovan Trišić kao komandant žandarmerije u tom prvom periodu, dakle, učestvovao u nekim događajima i bio svedok nekim prilikama koje on razjašnjava ovdje dosta detaljnije, jer je u tom početku on učestvovao na maltene svim sastancima kojima su se dogovarale neke od akcija te uprave u Beogradu domaće oko gušenja ustanka, razjašnjava neke situacije na nerelaciji i na tim odnosima između domaće te uprave Nedićeve i pokreta Dragoljuba Mihajlovića, navodeći da su te komunističke optužbe, da su ta 2 subjekta od početka sarađivala, čist nonsens što on i svedoči, jer zna da su ti ljudi koje on slao nisu bili posle Nedića, nego isključivo od njega. Dakle, ova knjiga, kao što sam naveo, već je štampana u migraciji, ali eto zbog te nedostupnosti institut je odlučio da uz saradnju i uz podršku njegovog unuka Jovana Trišića, koji živi u Španiji, ali povremeno dolazi ovde, da je i reizdamo. Eto, ja bih toliko i sad prepuštam dalje kolegama, mislim, Milutin Uživčić. Ja ću ovako. Ovo ćeš i ovo. Neka, ne treba. Ne, ostavi, ne treba. Nismo pod šatrom pomoći. Poštovana publiko, dragi ljubitelji knjige, dobroveče. Ja ću iskoristiti na početku svog izlaganja priliku da se zahvalim našem večerašnjem domaćinu, domaćinima iz Narodnog muzeja u Aranđelovcu i kolegi Nebojši Stamboli na pozivu i prilici da vam se večeras ovde obratim. Kao što je kolega Dimitrijević rekao, ja ću govoriti danas o knjizi Stara Raška pod italijanskom okupacijom 1941. do 1943. godine. Ona je plod 10-godišnjeg istraživanja i rada u brojnim arhivima u Srbiji, Albaniji, Italiji i Hrvatskoj i Nemačkoj. Inače, najveći deo doktorske disertacije branjene na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2017.
godini. Izašla je u aprilu 2021. Izdavači su Institut za savremenu istoriju i izdavačka kuća Catena Mundi. Na početku, o samom terminu Stara Raška, ukratko, verovatno vam je i poznato, radi se o prostoru na kojem su ponikle srpske srednjovekovne države pred nemanjičkog i nemanjičkog perioda. U 18. i 19. veku to je zapadni deo onoga što je definisano kao Stara Srbija, znači prostor koji je trebalo osloboditi od Osmanske imperije, odnosno ono što je odvajalo 19. vekovnu kneževinu Srbije od kneževine Crne Gore, a danas u srpskoj javnosti kruže termini Raška oblast, odnosno Sandžak kada su u pitanju Bošnjaci. U pitanju su gradovi Sjenica, Novi Pazar, Tutin, Rožaje, Bijelo Polje, Pljevlja, Nova Varoš i tako dalje. Kada sam razmišljao kako da ovu dvotomnu monografiju najlakše približim za ovako kratak period izlaganja vama kao publici, setio sam se reči profesora Milana Ristovića koji me uputio preno 7-8 godina kada smo govorili o mojoj disertaciji, da na ovom prostoru Stare Raške ja imam Balkan u malom. Ja mu verujem na reč, ali ne bi bio toliko hrabar da to tvrdim, ali mogao bih da tvrdim da na ovom prostoru imate Jugoslaviju u malom kada je u pitanju Drugi svetski rat. Znači imate nekoliko okupatora, imate brojna stradanja stanovništva, egzoduse desetine hiljada ljudi bez obzira na konfesiju, etničko-versku šarolikost, sve moguće okupatore, velike ofanzive, vrlo tešku ekonomsku situaciju koja se prenosi onda na izmenjenu društvenu sliku. U suštini sve ono što imate i u drugim krajevima Jugoslavije, ali nekako na tom malom lokalnom prostoru. Ova monografija se oslanja na 3 tačke. Prva je građanski rat na ideološkoj osnovi između komunista i rojalista, drugi je verski raskol između muslimana i Srba i treća je, naravno, kao što i sam naslov kaže, italijanska okupacija. I zaista, recimo kad pogledate delovanje Komunističke partije Jugoslavije u Staroj Raški, vi možete pratiti neke opšte tokove koji su prisutni još u međuratnom periodu kada su komunisti u pitanju. Recimo, njihova permanentna promena u političkim stavovima koja je bila prilagođena tome da se u jednom trenutku preuzme vlast. Kao što vam je verovatno poznato, u jednom trenutku komunisti su bili za razbijanje Kraljevine Jugoslavije, pa su onda bili za očuvanje Kraljevine Jugoslavije, pa onda opet za razbijanje, nisu recimo pružili otpor okupatoru dok je na snazi bio pakt Molotov-Ribbentrop. Tako je bilo i u Staroj Raški, samo na lokalnom nivou. Kako? 1941. godine osnovan je oblasti komitet za Sandžak koji je podčinjen direktno centralnom komitetu i stavljen na istu ravan kao pokrajinski komitet KPJ za Srbiju. U tome se videla politička inicijativa ka formiranju treće autonomne pokrajine na području Srbije posle oslobođenja. Onda su, zbog ratnih prilika, na 2 godine zaboravili potpuno na to telo, sve do novembra 1943. godine, kada im je bila potrebna veća podrška staroraških Srba i muslimana za prodor u Srbiji. Onda su osnovali Zemaljsko antifašističko veće Sandžaka, to je prvo takvo telo nastalo na teritoriji Jugoslavije pre onih u Vojvodini, na Kosovu i Metohiji, Makedoniji, Srbiji ili u Bosni. I to telo je trajalo do marta 1945. godine, kada se na jedan volšebni način, kada je već oslobođena Srbije, veći deo Jugoslavije, samo ukinulo na veliko nezadovoljstvo lokalnih kadrova. Sa druge strane, revolucionarni žar koji je nosio komuniste i odvoju one čuvene borbe protiv okupatora i ideoloških neprijatelja, porodio je i revolucionarni teror. Svi znamo za one epizode posle 1944. godine, tokom 1945. 1946. Međutim, manje se zna da je matrica tog nasilja prekaljena upravo na prostoru Stare Raške, odnosno Sandžaka, početkom 1942. godine za vreme takozvanih levih skretanja, kada traje ta prva epizoda revolucionarnog terora od Užica pa ka Novoj Varoši, Priboju, Pljevljima, Bijelom Polju i tako dalje. I treća stvar koja je meni bila interesantna, a u kojoj također prepoznajem jedan kontinuitet, jeste držanje srpskih komunista. Historiografija je domaća utvrdila da od 30. godina srpski kadrovi unutar Komunističke partije Jugoslavije, obzirom su pripadali narodu koji je navodno pružio podršku režimu, koja je opet navodno u Kraljevini Jugoslavije ugnjetavala sve ostale narode, morali su da prednjače u internacionalizmu. To dovodi da, po meni, do one komične situacije da staroraški komunisti, Srbi, koji su većina, apsolutna većina komunista sa tog prostora, sinovi i kćeri, to je prvi potomci,
nacionalnih radnika za borbu za oslobođenje od osmanske okupacije, potomci turskih metova, ne žele posle nekoliko decenija da se ujedine sa maticom, već imaju projekte o autonomiji tog prostora, čak i u nezavisnosti. Sa druge strane, kroz prizmu Stare Raške se može lepo posmatrati i suština ravnogorskog pokreta Jugoslovenske vojske u otadžbini kao njegovog vojnog krila. Na ovom prostoru se mogu primetiti recimo karakteristične boljke, slaba organizacija, slaba borbenost, nemogućnost da se odnesu ključne pobode nad ideološkim neprijateljem, ali i nad okupatorom. Nemogućnost takođe da se sačuva lokalno srpsko stanovništvo od napada muslimana, Hrvata ili Albanaca, i jako je dobar deo komandanata bio u kolaboraciji, a sa druge strane izvršio niz zločina nad muslimanskim civilnim stanovništvom. Druga tačka na kojoj se zasniva monografija o kojoj pričamo jeste verski raskol između hrišćana i muslimana, i to je možda i ključna odrednica ove monografije. To je međusobni sukob koji ide, čija vertikala ide nekoliko vekova unazad, barem do 1690. i Bečkog rata. I zaista vi imate na više mesta širom Stare Raške brojna sela Srba i muslimana koje se trve kroz vekove. Bukvalno, bilo to da je Bečki rat, Morejski rat, Austro-Turski ratovi u 18. veku, prvi i drugi srpski ustanak, prvi i drugi balkanski rat, prvi svetski rat, međuratni period, a vrhunac imaju u Drugom svetskom ratu. I tu postoji neka čudna mimikrija. U mirnodopsko vreme, pogotovo kada postoji jaka centralna vlast, ti ljudi se valjda po nekim prirodnim tokovima povezuju. Čak u međuratnom periodu između dva rata u 20. veku dolazi do čestih primjera bratimljenja celih plemena do kumovanja. Ali nekako čim nastupi kriza, pogotovo kataklizme kakva je Drugi svjetski rat, ti efekti se gotovo preko noći ponište. I onda imate situaciju da, recimo, u 20. veku, u Drugom svjetskom ratu, polovinom 20. veka, u Staroj Raški, lokalno stanovništvo, Srbi i muslimani seku glave jedni drugima, nabijaju se na kočeve, ubijaju masovno civilno stanovništvo i pokazuju i vode jedan rat koji je mnogo sličniji evropskim ratovima u 16. i 17. 18. veku, a ne u 20. I mislim da je to jako bitno znati. Mi koji živimo, recimo vi u pitomoj Šumadiji, ja sam iz ništa manje pitomog Pomoravlja, ponekad zaboravimo u kakvim odnosi, u kakvom podneblju žive ti ljudi. Mislim da je bitno da se to zna, da se te razlike prepoznaju, da bi u jednom trenutku mogle da se prihvate. To su naši sugrađani. I konačno, treća stvar, i s tim ću završiti, italijanska okupacija. U našoj javnosti kruži najblaže rečeno netačna teorija o tome da je italijanska okupacija u Drugom svjetskom ratu bila na neki način dobra ili korisna. Znate, Italijani imaju veoma jaku kulturu i kao svaka velika sila oni znaju kako da ju upotrebe zarad svojih nacionalnih interesa. Oni su izvanredni u onome što mladi danas zovu brendiranje stvari. Pogledajte samo, oni uzmu sirotinsko jelo kao što je pizza, od toga naprave svetsku priču. Uzmu ono što je najgore kod njih, znači kriminal koji traje vekovima, od njihovih glavnih predstavnika naprave ikone svetske pop kulture. Uzmu od Turaka kafu, naprave espresso, od Arapa uzmu pirinač, naprave rižoto, od Kineza uzmu testeninu, naprave makarone i špagete. Hoću da kažem da kada, kao i svaka velika sila koja na svojoj duši ima krivicu za neku veliku kataklizmu kao što je Drugi svjetski rat, oni imaju potrebu da ulepšaju svoju prošlost. To je Nemačka radila recimo na 100-godišnjicu Prvog svjetskog rata i dalje radi. Italijani to rade kad je u pitanju Drugi svjetski rat, počeli su još za vreme tog Drugog svjetskog rata. Evo pogledajte na primjer kinematografiju, film Mandolina kapetana Corellija koje gledaju. Znači imate utisak da su Italijani bukvalno oslobodili Grčku od Grka u Drugom svjetskom ratu. Toliko im je bilo dobro za vreme okupacije. I pogledajte ovu seriju, sada je viralna, najpoznatija je na svetu, Kuća od papira, La Casa de Papel, gde jedna simpatična grupa kriminalaca se protivi rigidnom totalitarnom sistemu tako što pljačka banke. I sada njihov simbol otpora i simbol te grupe je pesma italijanskih partizana Bela Ćao. Sad imate za mene jednu komičnu situaciju da Španac i Srbin koji pripadaju toj grupi
pripadnici naroda koji imaju nemerljivo teže iskustvo sa fašizmom od Italijana koji ga je iznedrio, pevaju tu pesmu u vid kao neki simbol otpora totalitarnom režimu. Sad, zašto sam sve ovo ispričao? Pa zato što italijanska okupacija Stare Raške, Crne Gore, Zapadne Makedonije, Albanije, Slovenije je bila sve samo ne dobro. Italijani su instalirali kolonijalnu upravu, koja se kalila u afričkim kolonijama, znači u Somalilandu, u Eritreji, u Etiopiji i u Libiji. I toj kolonijalnoj upravi nije bio problem da izaziva veštačku glad ili veštačko širenje zaraza tako što bi buntovnom stanovništvu ukinuo isporuku medikamenata ili hrane. Ili nije bilo strano da do bukvalno nepopravljivih granica produbljuje pomenuti raskol na verskom planu između Srba i muslimana. Ili da vrši masovne odmazde nad civilnim stanovništvom, mirnim civilnim stanovništvom, kada njihova vojska nije mogla ili nije želela da uđe u sukob sa gerilom, odnosno partizanima i četnicima. Recimo, onemogućili su školovanje elite kako Srba, tako i muslimana mimo Italije i mimo učenja na italijanskom jeziku. Činili su sve da odvoje Srbe od matice, to je centralne Srbije, muslimane od Bosne i tako dalje i tako dalje. Eto, to bi bile neke najkraće crte kojima sam ja želeo da približim ono što sam pisao u svojoj poslednjoj monografiji vama. Čitaoci koji budu imali u rukama moći će o ovome što sam govorio, ali i o mnogo čemu drugom da saznaju još više i hvala vam na pažnji i nadam se da se vidimo nekom drugom opet sličnom prilikom. Dobroveče, poštovane dame i gospodo, kolege i koleginice. Kao što je uvaženi šef rekao, moje ime je Rade Stanović, ja se bavim proučavanjem otpora u Beogradu kod Drugog svetskog rata. Konkretno danas ispred vas je knjiga Beogradski ravnogorci, ona je deo moje doktorske disertacije koju sam 2019. branio na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Dakle, čini mi se da je to segment moje teze za koji sam se najviše plašio u smislu da li ću imati dovoljno izbornog materijala da sprovedem delo u strukturu koju sam bio namenio za taj segment rada. Na kraju istraživanja ispostavilo se da postoji više izbornih i primarnih dokumenta o ravnogorskoj organizaciji nego o komunističkoj organizaciji, što je na kraju i logično s obzirom da komunistički pokret otpora nakon 1942. godine je u većoj meri razbijen u ovom gradu i deluje u manjim grupama sve do oslobođenja 1944. Sledeći izazov bio je strukturiranje same knjige. Dakle, ja sam nastojao da primenim jedan pristup koji nije tipičan za proučavanje otpora na našim prostorima. Nastojao sam da on bude približniji onoj varijanti zapadnoevropskog načina, a to je da se nastoji da se pronikne u složen mehanizam funkcionisanja otpora. A šta je to podrazumevalo? To je podrazumevalo da uvidimo kako je teklo organizovanje i postavljanje te organizacije u Beogradu. Ko su ljudi koji su je nosili? Kojim metodama su se služili kako bi delovali u okupiranom gradu? Jer bez želje da ni podaštavam gerilsku borbu u šumi, čini mi se da trojica ljudi sa puškama i jednim jatakom mogu da čine jednu grupu koja može sa jednom velikom uspešnošću da vrši neke sitne akcije i da deluje. U gradu to je sasvim drugačija stvar. U gradu vam je potrebna široka lepeza simpatizera koji bi vam pomogli da vam obezbede stanove za ilegalne sastanke u kojima biste sastajali. Bili su neophodni saradnici na svim nivoima vlasti, pogotovo u policijsko-bezbednostnoj strukturi. Dakle, zato je bilo neophodno postaviti jednu širu strukturu ove publikacije. Čini mi se da sam u velikoj meri u tome i uspeo, barem onako kako sam ja zamišljao. Naravno, tu je sud naučne kritike koji treba da utvrdi da li je to tako ili nije. Dakle, od već 1941. godine, prvih meseci,
oficiri u Beogradu su se spojili sa Dražim štabom na Ravnoj Gori i od te godine teče, od tih meseci teče organizovanje u samom Beogradu. Naravno, kao što sam napomenuo, Beograd nije šuma i bilo je neophodno organizovati organizaciju na drugačijim principima. Šta je to podrazumevalo? Dakle, specifikum ravnogorske organizacije u Beogradu je što su oni, pored vojne organizacije koju su činili striktno vojna lica, imali i civilnu organizaciju koja u stvari je bila motor celokupnog pokreta u ovom gradu. Dakle, to su bili ljudi uglavnom iz predratnog Srpskog kulturnog kluba, omladina, demokratskog kluba, da kažemo demokratski orijentisana omladina, kao i intelektualci. Treći segment čine ljudi koji su bili deo kolaboracionističkog režima Milana Nedića, koji su radili čak i u samim ministarstvima ili u specijalnoj policiji. Dakle, ovako izgrađena organizacijska struktura bila je u potpunosti podobna za delovanje u Beogradu i bila je potpunosti odgovarajuća. E sad, ko su ljudi koji su je popunjavali? Dakle, kao što znamo, veliki broj oficira Jugoslovenske kraljevske vojske završio u zarobljeništvu. Sve oružane jedinice na ovom prostoru bolovale su od nedostatka obučenih i profesionalnih oficira, te su morali da unapređuju prevremeno i da se dovijaju tome slično. U Beogradu čini mi se da to nije bio preteran problem, zato što je postojala jedna koncentracija ljudi koja niti se priklonila vladi Milana Nedića, ali niti je otišla u gerilske odrede, to jest partizanske. Tako da u Beogradu beogradska organizacija nije bolovala od te boljke. Naravno, ovde su bili više potrebni ljudi sa znanjem nego sa činovima. Dakle, čini mi se da je Draža Mihajlović napravio konkurs u međuratnom periodu za svog glavnog čoveka u Beogradu, da ne bi našao bolju ličnost od Aleksandra Mihajlovića. Zašto? Zato što je ovaj čovek u međuratnom periodu prošao kurs za telegrafsku vezu i obavešteni rad, a pred samu okupaciju radio u obaveštenom odseku, što znači da je on poznavao obavešteni rad i rad na radio vezi, što je bilo od izuzetne važnosti u samom Beogradu. Dakle, evo već vidimo na tom prvom čoveku da je beogradska organizacija imala u svojim redovima ljude koji su bili podobni za ovakav ilegalan rad. Što se tiče samog načina delovanja, funkcionisanja, dakle, konspirativnost je bila glavna reč koju su oni koristili u radu. Koristili su lažna imena, sastajali se u stanovima u kojima nisu živeli, dovijali se oko sastanaka, na primjer, jedan kuriozitet da su se sastajali u parku preko puta zgrade Ratničkog doma u kojoj je bio Gestapo. Naravno, niko nije mogao da poveruje da će tako blizu svojih ljutih neprijatelja da održavaju sastanke. Takođe, beogradska organizacija je među retkim delovima Jugoslovenske vojske u otadžbini koja je od 1941. godine sa višim instancama bila povezana radio vezom. Ovo je bilo od izuzetne važnosti s obzirom na obavešteni rad ove organizacije i važnost samog Beograda kao prestonice, glavnog grada okupacione uprave, ali i važnog saobraćajnog čvorišta. E sad, šta su ovako dobro organizovani oficiri i civili radili u ovom gradu? Kao što znamo, strategija ravnogorskog pokreta otpora nije bila otvorena oružana borba, već organizovanje, pripremanje i širenje organizacije do trenutka kada se steknu uslovi da se pruži otvorena oružana borba. U skladu sa ovom organizacijom, u skladu sa ovom strategijom, beogradski ravnogorci sve do 1944. nisu izvodili oružane akcije,
ali su zato uspeli da ispletu obaveštajnu mrežu koja čini mi se u toj meri bila sposobna da su pojedini izveštaji bili pre u štabu generala Mihajlovića nego na stolu Milana Nedića. Dakle, oni su uspeli da infiltriraju ljude u sve pore društva, od običnih železničara do ljudi koji su bili bliski nemačkom režimu. Na primer, imamo jednog procenitelja Nakita koji je radio za Gestapo Mesarevića, koji je donosio izuzetno važne informacije u ove provinijencije. Naravno, ključni podaci bili su oni koji su bili sakupljeni na železnici. Posebno tokom bitke za Afriku, jer znamo da se jedan deo snabdevanja, naravno ključan deo snabdevanja se vršio preko Sicilije, ali jedan deo snabdevanja je išao i železnicom koja je prolazila kroz Beogradski železnički čvor. Dakle, uspeo sam u ovoj knjizi da preko nemačkih dokumenta i ravnogorskih dokumenta, kao i savezničkih, povežem put tih obaveštenih izveštaja do savezničke komande i njihovog reagovanja na njih. Naprosto, oni su na osnovu njih vršili planiranja kako će avijacijom dejstvovati na železničkim pravcima. Dakle, obavešteni rad je bilo nešto što je bilo jedna od najdragocenijih stvari koju su radili beogradski ravnogorci. Druga stvar je činjenica da je Beograd za sve oružane grupacije bio magacin i čekaonica. Dakle, pogotovo za one gerilske, jer vi možete naći određene prehrambene proizvode, naravno, u većoj meri na selu, ali određeni industrijski proizvodi, za to morate doći u grad. Dakle, Beogradska organizacija je služila da sve ove industrijske proizvode, kao što su opanci, odeća, štofovi za odela, u manjoj meri municija, oružje, a pre svega radio oprema, obezbedi ostalim jedinicama ostalim jedinicama Jugoslovenske vojske u otadžbini. Drugi segment u ovom smislu je bilo sakupljanje novca. Dakle, u Beogradu je još bilo imućnih ljudi, industrijalaca. Pojedinci nisu hteli da daju svoje priloge, obrazlagali su to čisto privrednim ekonomskim razlozima, da će izgubiti novac, da bi taj novac koji njima daju mogli da ulože kvalitetnije, ali bilo je onih poput Vlade Vukojičića, industrijalca beogradskog, koji je svesrdno pomagao ravnogorsku organizaciju novčano. Takođe, u Beograd se slivao i novac iz Istanbula, koji je dolazio od vlade u emigraciji i saveznika. Kao što sam napomenuo, znači 1944. ravnogorci kreću sa pojedinim oružanim akcijama, sa atentatima, ne znam da li vam je poznato, ali oni su izveli najviši dužnosnik kolaboracionističkog aparata je ubijen od strane ravnogoraca, takođe to je Miloš Masalović, a takođe oni su uspeli da likvidiraju i Ceku Đorđevića. Dakle, ova dvojica ljudi su bili otvoreni protivnici neke saradnje sa ravnogorskim pokretom. Takođe, njih dvojica su inicirani kao organizatori ubistva Vučka Gnjatovića, ravnogorskog komandanta. Dakle, oni su uspeli da ubiju dva najviša dužnosnika kolaboracionističke uprave. Naravno, na nemačke dužnosnike i nemačke oficire nisu vršili atentate, svesni represalija koje bi mogli uslediti nakon toga. U toj 1944. godini jako je bitno napomenuti, na primjer, jednu pljačku novca. Naravno, taj novac u tom trenutku je izgubio totalnu vrednost, ali interesantno je reći da su uspeli da presretnu jedan kamion koji je prevozio 50 miliona dinara i da ga bezbedno transportuju na Ravnu Goru. Taj novac je kasnije čak otišao put Bosne, zajedno sa i ostatkom ravnogorske, zajedno sa glavninom ravnogorske organizacije, gde je u pojedinim situacijama pružan seljacima da se naprosto dođe do nekih namirnica.
Naravno, sada bi vam oni rekli ljudi koji ravnogorski pokret promatraju kao kolaboracionistički, kao saradnički okupatora, kao saradnici okupatora, rekli bi pa lako je njima bilo da se organizuju kada im Nemci ništa nisu radili. To nije istina. Dakle, nemački dokumenti, pre svega dosija Gestapoa u Istorijskom arhivu Beograda svedoči da su beogradski ravnogorci hapšeni od prve do poslednje godine. Čak i u onom periodu kratke saradnje ravnogorskih i nemačkih jedinica 1944. godine izvođene su takve operacije koje su zadavale velike udarce beogradskim ravnogorcima. Hapšeni su komandanti Beograda, dakle znamo za Žarka Todorovića, Valtera, on je uhapšen od strane Nemaca, takođe je još jedan manje poznat komandant Beograda, Dušan Manojlović, on je takođe uhapšen od strane Gestapoa. Dakle, za razliku od komunističkog pokreta otpora koji je naspram sebe imao specijalnu policiju, najveći deo te policijsko-bezbednostne obrade nad beogradskim ravnogorcima pao je na Gestapo, koji nije imao poverenja prema domaćoj upravi da je poveri zadatak i da se obračuna sa ravnogorskim pokretom. Eto, to je otprilike to što imam, nadam se da ćete imati neka pitanja. Naravno, moram da vam pomenem da me ne pitate koliko je Nemaca ubijeno u Beogradu, ko me to bude pitao, proći će ko Kriger. Šalim se, mogu i te vrste pitanja. Tako, toliko od mene, pa hvala na pažnji. Sad, ja sam ovo za kraj, daj. Evo, pozdravi sa moje strane, mojim Aranđelovčanima, ja sam Boris Tomanić. Eto, imam za kraj da privedem kraj ovo naše naporno, ali lepo druženje, pošto baš smo se usedeli, ali hajde sad, brzo ću ja. Da, zato on stoje. Ti si o hrani priča, da. Možda sam htio da pričam nešto drugo kada smo krenuli na put, možda sam imao nešto drugo u glavi da pričam, ali kolege su me ovim svojim pričama navele na neka druga razmišljenja, a i s druge strane imao sam promociju već pre 2 godine, onako da sam baš rekao od korice do korice šta je u knjizi, o čemu se radi i tako dalje, pa sad bih možda nekako na neki drugi način nešto na nekoliko minuta ispričao nešto o svojoj knjizi, a i uopšte o ovoj temi Drugog svetskog rata, pošto smo mi ovde danas prevashodno došli da promovišemo institut, da promovišemo neka nova izdanja, relativno nova izdanja instituta, pa nekako da se dokačimo i te priče kroz prizmu moje knjige. Evo, pričali smo kolege i ja ovde o tim nekim spoljnim faktorima, pre svega, znači, ta okupacija, Nemci, Italijani, Bugari, Mađari i tako dalje. Tu su i ti neki unutrašnji faktori, znači da je vlada taj građanski rad, da su te neke terorističke jedinice koje su bile u međuratnom periodu osnovale neke svoje države, kao što je NDH, gde oni sarađuju sa nekim makedonskim elementima. Tu su i ti neki unutrašnji faktori tih ljudi, znači da je taj građanski rad, da se organizuje komunistički pokret, da se organizuje realistički pokret, da se organizuju te, hajde kažemo, vojne jedinice Nedićeve vlade, pa tu su jedinice nekih ekstremno desničarskih stranaka koji su bile u međuratnom periodu i tako dalje. Ali nekako, kada sam krenuo da pišem u knjigu, mislio sam da će bude mnogo manje nekog materijala, da bi mnogo manje bilo zločina u ovom kraju ili pitao sam se kako i ovaj narod žive ovde, ne samo u Aranđelovcu, ne samo u Topoli, nego i u obližnjoj Belanovici koji je bio centar rudničkog kraja i u Kragujevcu gde su vršeni ti zločini od Kragujevačkog oktobra preko Kapislane, preko Metinog brda do tih strenjanja posle oslobođenja. I kako sam više onako uranjao u tu građu, da tako kažemo, kako mi kolokvijalno volimo istoričari da kažemo, ili kako Ljuba Dimić voli da kaže, spuštamo sonde. Kako smo sve više i više spuštali te sonde, tako mi je nekako bilo sve napornije i napornije, prosto u emotivnom smislu da se bavimo tom temom. Sećam se tih nekih razgovora koje sam imao u Topoli kada sam imao promociju, kada naravno posle toga smo ostavili 10-15 minuta za poslednje pitanje gde su ti ljudi otprilike pričali neke stvari koje ja naravno nisam našao u dokumentima i prosto koje nisam hteo da se nađu u knjizi, te
ti usmeni izvori, da ona bude onako što objektivnija može, ali znači da se dešavaju ti zločine među ljudima ovog kraja, znači prosto jedan je otišao na jednu stranu u četnike, drugi je otišao u partizane, oni se negde susretnu tu 43. 4. i mislim, to su takvi zločini da to nije, sad predstavljamo danas, imamo eto epicentar dešavanja gde su istoričari najviše izloženi o Jasenovcu i priča Jadovno, Jasenovac, ustaški pokolj i tako da se suočavamo sa tim bezbroj tih zločina, otvorenih, onako brutalnih, ali eto nekako i ovaj moj kraj me začudio, jer eto ova Milutinova knjiga koju imamo ovde pred nama, znači gde je i on ispričao da se tu nalaze ljudi koji su pre svega na tom pojasu heterogenog karaktera, jedni su muslimani, drugi su hrišćani, jedni su ovako na jednoj drugoj socijalnoj lesvici, drugi na drugoj. Ovde je nekako stanovništvo pre svega homogeno i jedinstveno, znači svi su pravoslavni hrišćani, svi se bave tom nekom poljoprivredom, 95-6%, i opet se dešavaju znači takvi zločini. Pa opet s druge strane vidimo i zločine jedinica koje otprilike nisam znao ni uz pomoć ljudi koji se više bave ovim periodom, kao što je Bojan Dimitrijević ili Kosta Nikolić, nismo utvrdili do kraja koje su to jedinice. Znači imate neka šuc policija koja je popunjena nekim arnautima, da je to neka 369. 361. Tako da je da oni recimo u stragarima zapale čitavo stragare i zakucaju čoveka za pod živog. To su, izvini, Da, muslimani, da, ali sad, da li je ta jedinica, znaš, da, tako smo na kraju i napisali u knjizi, znači zakucaju čoveka živog za pod, ostaje ga da tako izgori, znači pojavljaju se, znači na ovom, kako da kažem, pitomoj šumadijskoj površini, pojavljaju se tu sada i neki Arnauti, Albanci, pojavljaju se i neki Nemci koji u stvari nisu Nemci, nego su Volksdeutscheri iz Princ Eugena, koji vrše taj strahoviti zločin da ubijaju 30 ljudi u Topoli. To nisu ljudi iz Topole, to su ljudi iz Orašačkog, Oplenačkog, Sereza, Račanskog i tako dalje, ali taj zločin je tako bio strahovit, mislim da su oni tako, ja ću biti malo eksplicitan, tako su zakopali te leševe plitko, da su oni krenuli da izlaze, da je to krenulo na Oplencu toliko da smrdi, da su Bugari, koji su eto sad i Bugara ovde u ovom kraju, znači ne znam ko sve nije bio, nisu se samo spustili, ne znam, vanzemaljci, gde su morali, znači, te leše nekako da prenose, znači poluraspadnute leše da ih prenose, da ih zakopavaju tamo s one strane Kraljevog Zabrana ka Vinči, pa je opet to mesto služilo posle oslobođenja za zakopavanje ideoloških neprijatelja. Kao što je Metino Brdo i Kapislana u Kragujevcu služilo Nemcima za streljanje 43. Znači, ja mislim da sam negde nabrao 500-600 ljudi, a onda isto služilo za streljanje komunistima posle oslobođenja. I nekako, svi smo mi ovim našim knjigama otprilike uhvatili taj glavni moment, mislim, nekako u priči s nekim našim kolegama na institutu, ajde da ne imenujemo sa ovog drugog instituta, nije naš, dobro je, u priči s nje, pa kao nemam, mislio sam da više imaš te neke privatne priče u knjizi, pa na neki način ona je tu, ona se prepliče kroz ta neka poglavlja, ali nekako čitava ta slika koja je pred očima nama istraživačima su te akcije, znači ti sudari tih malih jedinica, velikih jedinica, znači sudari tih nekih naroda koji su u toj zemlji 20 godina i koji se toliko mrze, znači da se kolju tamo negde, da su organizovali ogromni koncentracioni logori. I sad je svima to nama pred očima nekako kad smo se upustili ove naše teme bljesnulo i obuzelo nas da su možda jesu te teme privredne, ekonomske, zapostavljene, ali nekako ne mogu ni da budu previše izložene u monografijama koje se bave, koje u naslovu imaju topografsku odrednicu, a ne tematsku. Tako recimo, eto i ta moja knjiga. Ne bih više pričao sam mislim i pre 2 godine da je to poređeno hronološki, da se krećemo od aprilskog rata pa do nekog maja, jula, avgusta 45. kad se to već malo stišalo.
da su tu ti zločini popisani. Mnogi kažu i pitaju, a to nije tačno, kažu tu su sve žrtve. Nisu sve tu žrtve, jer je nemoguće da bi mi knjiga imala 1000 strana, ali eto, tu priču da otvorim, a njom bi završio, a to je da želim prosto, ove godine svakako neću stići jer sam zauzet doktoratom, ali sledeće ili one tamo godine mi je ostalo da finiširam ta moje istraživanje u ovom kraju, objavljivanjem te neke knjige koje bi se možda prosto zvalo Žrtve rata, gde bi bili popisane sve te osobe koje su poginule, ubijene ili na bilo koji način stradale od rata. To treba uračunati naravno i ljude koji su umrli negde u logorima ili tako da. Naravno da ta knjiga ne može da bude kompletna, jer mi ne možemo da utvrdimo sve te ljude, ali preko izvora sam stigao do neke brojke. Eto, prosto završio bih jednom molbom da svako ako ima neku fotografiju nekog svog koji je stradao u ratu ili neka tipična fotografija iz Drugog svjetskog rata, pa čak i ako ima ime, prezime nekog svog pretka koji je stradao u ratu, da mi te spiskove nekako dopunimo, da mi te spiskove na kraju, ne možemo ih nikako finiširati kao što sam rekao, ali da ih dopunimo i da ih eto sledeće ili one tamo godine prezentujemo u toj nekoj najkonačnijoj formi koja može da bude i da izađemo sa identitetima tih ljudi i da zaokružimo tu priču. Eto, hvala od mene, hvala od mojih kolega, od šefa, evo, ostavljamo prostor za pitanja, tu su knjige, tu su cene, to je to.